le launga le suafa manu le tua le tama le ano ma le ngang paia. Amen. Ma ole matua e au iei ma faufaunga o le nei tae au e tusa martusi sa whaitawina. O whanga ina le whaiu po e tolu. E au iei le natu whale nganga. Tō matau ina ai le amataino o whiau mga luenga o le nei vaiaso o amatagia. Ia whaftaia le atua le tamao lo tātou wali o Yesu Keriso. O le na whanau whawina i tātou ono lo na lo whatele. Ina ia iu i le whaamoe moe wola. I le toe tu mai o Yesu Keriso na ye woti. O le manatu au tu o mawhawhaunga e tusa marwhaasinonga o le tusa le au leo leo. O lo whapea mai. E iai le whaamoe moe ola i tangata o le atua. E iai le whaamoe moe ola i tangata o le atua. God's people have a living hope. O le tusi le nei le apostolo Peteru. Na ia tusi e whaamanosi au ai le au kerisiano. O e o lo puapua ngā tia ma mawhatia. E le ngata o sauanga. O mea e te tupu. E le ngata i leo o awa onga se se. O lo o aluane ai i to tonu o Asia i titi. Ma ua vea ia mea o te tupu. Maneia onga se se o tau au. Ina malue lue ai le talitonunga. Ma le whaatua tuanga o tangata kerisiano. O e na talitonu i le whiau o le maliu ma le toe tuo Yesu Keriso. O se whiau whaamalusi au o le apostolo ina ia tu mau ma maua pea lo lato whaatua tuanga. I mea na mua i tala ina ma fola ina ati. Na tatana lama le tusi le nei, le whaape ifo Peteru, ia whaafetaia le atua le tamao lo tātou o li o Yesu Keriso. O te whaitau e whaamanatu ai le au whaitau le tuspaia, o le whaoratanga, o le mea lofa lea mai le atua. E whaalia ai lo na lofa muti vale i le tangata ngasala. O tangata ia o lo mawhatia i to tonu Asia i titi, o e o whanau whawina, po le au kerisiano o li liu e le atua, o la tau o langa. O ia i lo ai tangata o le atua, o i la tau o whanau whawina, le whapea mai ai le mua Ioane, a lona foi upa sfuma le lua ma sfuma le toru o i latou uma o e natalia o ia ma whaatua tua i lona suafa na ia avatu ia i o lea manuia o le ale manuia o lea vea ma whanau a lea tua o lona winga o le whanau fowina o lo whapea mai Peteru o le matu pala mai le atua. E ave i le tangata na te talia o Yesu Keriso ma whaatua i lona suafa. Ai o le ngangana lea le tangata e atangi ai se mea alofa se tasi e tu inatu se mea alofa e mawafua o le loto whaafitai. Lea la e pei ona tala malai e le manatu le apostolo e whaafetaia le atua. O no lana mea alofa o le whaoletanga. Whaalia ailo na alofa muti vale i le tangata e ui wangasala. A o le whaamanatu o le Peteru, o le whanau fawina, o le mena whaia e le atua. O le manatu leo Ioane. O lo talio Yesu Keriso, ma lo whaatua tua i lona suafa, o oe o le tangata fō. E i loa i la wamio.
e whaalia I launga ngana, e atangia I au fōringa, e whaalia I au manatu, o oe o le tangata whanau fōwina. O oe o le tangata, ua e mau o le manuia mai le atua. E le ai se isi mea te toi popole ai fua. O le aunga atoa lea o le whiau wha malosi a le apostolo I tangata kewisiano I tutono a Asia I titi. Ne I avea mea ua tutupu. Ne I avea tala inga se se. Ma mea e wha vai vai ai lo lato wola whatua tua ma lo lato talitonunga. O le whatua tuanga ma le talitonunga na mua I tala ina na maliu Yesu ma toi tu manu malo. Alo tau sa ili ai. Lea fuanga wa nauna wai le apostolo. Ina ia toi wha amanatu I lau kewisiano. Wa popole nisi o no lato soifua ma le ola. Ne I mau mawai nei whainga. Ne ala leo le toi apa ai o le apostolo Peteru. Ma wha amanatu I lau kewisiano e iai lo lato wha moe moe ola. Ai ole wha moe moe ola ua uma ona ta pena e le atua mo tato uma. Ole wha moe moe ola mo I lato ua wha nau fawina. O I lato ua talia ma tali tonu ia Yesu Kristo. Ole wha moe moe o loo wha tali mai mo tato uma. E ala na manatu leisi matua e avela na tama I le aonga. O lona wha moe moenga. Ina ia poto manta mai a waso no lumana I manuia. O lo te tano pea Samoa ma le tele o atunu o le laurangi. Ina ia vave mai ni vaila au ma ni tonga fiti. E tauti nei ai wha mai ese ua o mai. O le wha moe moenga ina ia soifua pea maola tangata. Ai mai se. Maua sa Samoa soifua malolo ina. Ua le wha pena le wha moe moe o lo tala noa I ai Peteru. A wao nei wha moe moe I le lumanai o le whanau. Ma le maua o tonga fitinga o lo tau mate. O lo tau mate pe tau nuu. O te wha moe moe o lo moe miti ai ma talo talo. Ina ia tau nuu le wha moe moe peitai. O le wha moe moe ola o tala noa I ai Peteru ua mauti noa. O le wha moe moe ua umana ta pena I le atua mo le tangata wha tua ia te ia. Wha au le whai tau le tusi whai mai o loo I le langi. O le wha moe moe o loo teu I le langi. E iai le taimi e tu wina I whai. Le ala lea o le wha maa losi o le apostolo Peteru I le au kewisiano. Ia mauaa matari tonu pea I lo lato whaatua tuanga wa iai. Na maliu matoi tu Yesu. O le whaaoltanga lea. Iei le manatu Samoa I lau whaafonga anga I le nitai ao. A mai tau le suinga malio le soifuanga wa iai te le suinga. Taunga tā le soifuanga. Suinga ma ale o le tau. Tele o whamai. O mea ie tutupu. Ai maise. Le sau o le mautala ese ma le tala inga ese o lo sau tutono le atunu. O le anga I mai o ia vaenga I tono le atunu o vai ai le whenga solo ai o tangata. Ua mei mai leisi mea na iai anga I leisi mea ua sa ili po feo iei le sao. O le tala le leia le atua. E iai nisi o talitonunga I le talitonu I le totu. O le upumoni Samoa o loo I Samoa. E whawhainta o na talitonu o le tangata. A wao nei tala o le me tu whaasolo. Lua afe mauno tupu tausanga na tupu ai. E lei wa ai hini mata.
E lei mai moa iai. Peitai o le tangata o whanau fawina. Pēna fitalai e su ia toma. Amu ia e lewa ai mai. Ai whatua tua mai i lato. O le tangata fau le na. O le keusiano whanau fawina le na. E le taritonu i mea wa maaya. E le whaalango lango ma wha moe moe u mea o maaya. Ai whaatua tua i mea e le vai. E peona iai le toi tū o le tanto uli. O le whiau lea wa sauni Samoa o le tala le lei. I le se lau iwa sfuruma le lua tau sanga talu na yo ele ele. O launga pea e ana au na mafi. Au o le tala le lei. E moni ma wha maoni na maliu ma toi tū Yesu. O le wha o le tanga. O le wha moe moe ola lea so se kewisiana. Nea la le mea tātou te popole ai. Nea le mea tātou te tausa ili ai po whea le sao. Nea le mea te soonga. Au ngani ai le tele o ni manuia. Au le afo i le mea tātou te popole ai le ola. Le la unga wha ia wha umi a Yesu le maunga. Le mātai o e lima o lo ta oto ato ai. A matona fola sia Yesu le luma nai o le tangata wha atua tua. Le fitalai e le li e o ai le ola o le tangata. E wha mau mau ono ia. Hei mai e toi mau ala mai. Wha moe moe ola lea. O le wha moe moe ola lea o lo wha atari tali e au kei sian. Samoa sanga yane ai o le tai. Wha atino whi au o kiute ma o whaiva. O mea ua wala awina ia i tātou e lea tua. Ala usu i le nei tai au i whi au mga ruenga. Alu ma le mautinoa. O lo o iai lo wha moe moe ola. Ngā lue ma le mautinoa. E iai le wha moe moe ola o le tangata keusiano. Ngā lue puno wa i le tana le leia le atua i me whai. O lau taulanga o lau alofa. I au auna le atua. Ma lou wha moe moe. Wa umana ta pena e le atua. Le luma nai o ema. Le langi ma le ola e wha vau. A tasi le nei fe au o lo wha fefe pea i le au keusiano. I nisi o manatu. Wha fefe le au keusiano o mafui e o mea te tupu. Hoi mai ua ngata maile, ua lata maile i unga o le larolangi. Ua popole ai nisi. A o le fe au le a peteru, aua. Ta ofi mau. Maua a lo wha tua. Ua umana ta pena e le li i le wha o le tanga. Tu sa ape mau e lo wola. Ia e mauti noa e te toe maua. Pe a fai e whanau fawina e. I lou tali tonunga e te talia a Yesu ke viso. A vea maua li i mau whaola. Ma lou whaatua tua ia te ia. Mantua. O le wheau o le whaola tanga. O le whaataunu uina leo le misiona le atua. Na fio mai ai o ia i le lololangi ma liu tino i tangata. A wā oe maa. Na ma liu ai lo na alo pele i le sa taulo. Na toi tū i le asitolu. A wā le whanau o tangata angasana. E iai le wha moe moe ola. O le whanau o le atua. O le langi ma le ola e wha. Amen. Tatou vi atu i le atua i le pese o saunia.